čini mi se da nije problem ići priko drugih da bi došla do onoga šta želi. Mislim da ovdje zapravo da bi došli do onoga čemu težimo trebamo ići sami i iskreno bez da gazimo po drugima. Ja, šta da kažem? Kužiš, uvijek mi se pare neka izvoljevanja. Ja ne znam je li to možda, kao se kaže, profesionalna mana. Znaš, kad ti se posao, ja znam, baviš se glumom, kad ti se možda posao ti previše postane dio osobnosti, pa ti je teško više razlučiti kad je Selma Selma, a kad je Selma glumica. Ja ti najiskrenije govorim, meni nije u interesu ovdje, tokom cijelog ovog vremena. Ni lagat, ni izmišljat, ni muljat, ni igrat. A ti misliš da ja nešto izmišljam? Ja samo kažem da sam ja vamo jedini koji nema razloga za igru.